Gotovo je nemoguće zamisliti studio za ljepotu bez tretmana za lice, mršavljenje i detoksikaciju. Sada zamislite da sve to možete dobiti samo jednim tretmanom. Jeste li upoznati sa dobrobitima parafinske pjene? Parafinskom kupkom možete detoksicirati tijelo, izlučiti i do 2 litre tekućine sa štetnim tvarima, a kupka će terapeutski djelovati i na vašu kožu, kosti i unutarnje organe. Vaše tijelo se obavija ugodnom pjenom nalik na šlag, koja aktivira detoksikacijske procese u tijelu. Tretman se preporuča kod raznih upalnih stanja i oboljenja, uključujući i bolesti kralježnice, zglobova, kožna oboljenja, ali i za rješavanje masnih naslaga i celulita. Preporuka je tretman nadopuniti masažom i detoks čajem. Ako težite i zdravlju i ljepoti, navratite u studio Miris koji jedini u Hrvatskoj nudi tretman parafinskom pjenom. Ali tu je i mnoštvo drugih popularnih tretmana poput tretmana mikroiglicama koje brišu godine s lica. Tretman potiče kožu na obnavljanje i pritom ublažava bore, strije, ožiljke i pigmentacijske mrlje, te postiže zatezanje kože. U studiju Miris instrumenti se koriste iz jednokratnih vrećica, a možete odabrati i preko 60 prekrasnih nijansi trajnog laka. Svi tretmani se vrše uz pomoć najkvalitetnije profesionalne kozmetike, kao što su Sotis, Gevol, Vital Estetic, Juvederm, OPI, CND i drugi. Budite zdravi, lijepi i savršeni. Posjetite studio Miris u ulici grada Mainza 14.